Danas ću vam pokazati najveću foru kako povećati gledanosti na YouTube-u. Evo ovo će. Bilo koji snimak, sve radi. Uđite na snimak. Vidite, kliknite ovdje. Kada vam se pravi plavo, samo kliknite Enter. Evo. 780. Šta je ovo? Čak ide na sve. Evo, kliknete ovdje, pa Enter. Što morate praviti put? Evo, 51, vidjeli ste. 51. Ajde. Jao. 52. Na svaki 2 puta se povećava izgleda. Ne znam. Vidite što se povećava. I to je bilo današnje epizodi. Šta je?